fiyawa hagwegen alukame kureve ehin ilaha kunuwa kamasha ekalaange sharika kunuwa kamasha ekalaange ekko wantakaman alu hekiwan alaminge sahiba muhammad ge faanaki man allah ge ala kamasha rasula kaman alu hekiwan haddawa bod kureve raskalak salawata salama baraka medu nukendi abada abadume ekaleeg faana lavwandev mi salawata salama barakatuga ekaleeg faanuge tahiru alu batunna ekaleeg faanuge risalatu fitru mattaka gada ala masake kurevvi ekaleeg faanuge mitru sahabin shamil kurawwandev amin man allah ge altakunnev tebami hum man allah taqwa werve ekalaange birwetive man allah wahi kurawwa fawa basfulige maanagave adi tiyaba mihun daturu matige kottu libigannashe fahe hama kashwarun emme molu kottaki taqwae e buddhi gahluwerinne tiyaba mihun timan raskalange taqwa verivashe muslim akhunne algon men faait kuramum mida duwastaki mativeri duwastake barakateri retake ramadan mahuge fahu dihage duwastaka reta kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ikale faange ambi kambalun fahu dihage retan ihya kurebu mattaka awhara fulun nengevi adi ikale faanwes fahu dihage alukan kurebu muga ehen duwastaka vure bodan hiwage wadagen gada aluwa himme kurevi muslim akhunne memahuge fahu dihage terega man allah matweri kurawwa fawa qadar weri re ekamawa qadar weri re wa kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fawe adi ere hoduma fahu dihaga gad ala masake kuruma loboti rasula sallallahu alaihi wasallam irshad devwa fawe ei lailatul qadr ge namun nande fawa barakateri sharaf weri re ere sharaf weri re kavvi erega kirit qur'an bawala wafawati man allah wahi kurawwa fawe inna anzalnahu fi laylatil qadr hama kashwarun timan raskalange e qur'an bawalevi laylatul qadr vilerege danna bekalum vidalwa gotga kirit qur'an duniyege uda bawalevi ramadan mahuge laylatul qadr vilerege laylatul qadr vilerege maakam bayan koddevum man allah wahi kurawwa fawe laylatul qadr khairun min alf shahr laylatul qadr vilere inhas masaruga laylatul qadr vilere inhas masaravure hewkam bode mi basfolun engeni erege alukan kurun inhas masaruga alukan kuruma evvaru kame sawaba darumage gotunne ehenkamun laylatul qadr vilere alukan kurmaki 30 has rega alukan kurmavure sawabu mativeri kameke 30 has duhaki addiha tin ahara hataru masduhe emmeha rodaverinne laylatul qadr wani wanhana kurawwafa namawes ekama shauqwar kuravu mattaka ei ramadan mahuga ware ekkan kashawar koddevvi ere wani ramadan mahuge fahu dihaga onahiri regga kamavves ishara kurevi man allah mifada waguta wanhana kurawani ekaman aharamin shauqwari kuravu mattaka muslim akhunne laylatul qadr vilerege ihtifal tahuga malaika bekalun baweri wada gannawane ebekalun bima faaba wadagen mu'minunna man allah lavwa fawa hewkanta dik wada gannawane rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawa basfulige managave laylatul qadr vilere jibril ge faano malaikatunge jamaat kayku bima faaba wada gannawane arahushman allahan alukan kurang huri komme mihaka alukan kurang in komme mihakan ebe kalun hew dua koddewane muslim akhunne laylatul qadr vilere ki aman kamugere ei sulha masalas kamugere erega kofa levumenne adabu devumenne mi aman kan fatis wejjoma dandin mi bimuga onnana
man Allah wahi kurawwa fawe salamun hiya hatta matla'il fajr ei fatis wejjo maddan den aman kama salamakan libigem wa reke mifada aman rekattaka awgon men tayyar wan jeheni saaf tahiru kama ekuga ikhlas teri kama tedu niyata ekuga evves mihakan hasada veri kame adawa teri wumen neti badal hifumuge ruha duru helveti begen man Allahuge wajhu fulu adagin kirit rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawe man qama laylatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man Allahan iman ve ekalange wajhu fulu adagin laylatul qadri vilere ihya ko diru mihage isvediha fafata fussawa devwanete muslim akhunne laylatul qadri vilere ki konre ek kamennege enge gotuga ei ramadan mahuge reke kirt rasula sallallahu alaihi wasallam ge basfulta ko enge gotuga ere wani ramadan mahuge fahudihage rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawe taharraw laylatal qadri fil witri min al ashr al awakhir min ramadan tebamihun ramadan mahuge fahudihage onahiri regga laylatul qadr libigatuma masake kurashe ehen kamun ei ramadan mahuge 21 23 25 27 adi 29 mi retake laylatul qadr vilere libeto ramadan mahuge retan ihya kurma masake kurun lazim wegenve ere tawga kiyuma kirt rasula sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ungannawa devvi du'ain du'a kurun gina kurun hutte e du'a yaki allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni haddawa bodkur viraskalaku hamakashwarun ibaraskalange yi maafu devuma lobe odigannawa raskalange fahe miyalage kuttaka maafu devvande muslim akhunne ramadan mawge fahudihage sawaba naraka mutti kurevum libe baajjeverin kamuga veto atukuri olala masake kurashe ekamattaka gadala masake kurashe visnuntunu vifare veriyaki mimusumuge beenun akhiratattaka hifa mihay emme mol vifariyaki allah kiyamangatume ei gellumen ne vifariyake man Allah wahi kurawwa fawa basfulige managave e iman veje mistakunne ven deni vi adabakun tiyabamihum minju koddene viefare tiyabamihun natiman raskalange dakkawan hiye e tiyabamihun Allah sha ekalange rasulayan iman vume adi tiyabamihunge mudatakunna tiyabamihunge nafsutakun Allah gamauga tiyabamihun jihadu kurme tiyabamihun dannanama egwe tiyabamihunna ma hewkambude muslim akhunne barakate ramadan moge rodhif mafahu shawwal moge hadu fenumun muslimun kurimatlani fitru ida ei man Allah muslimunna devwa fawa deiduge terein furatama ide edwahaki ramadan mo fadu rodhifumuga man Allah devvi hew tawfiq shukr dennawma ekalange kurang enge vikame kuruniti ekaman ufa faala kura duhe eduhuge ufaluga faqirunna miskinunna nikametim bawer kurmattaka man Allah fitru zaka fardu kurevi mi komme firihenaka anhenegge macca wajib wegen wa kameke kodakudinna muskulin shamilwa gotuge fitru zaka wajib wani ramadan masnimi fitru eidu aw munne kirt rasula sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fawa gotuga ei eid duhu faqirunna miskinunna kew maddeve echcheke faqirunna tanawas koddinuma emihunge beenunta fudda dinumattaka dikkolleve ehige atke rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawe ughnuhum anil mas'alati fi mithli hadha al-yawm tebamihum mifada duwas dohu ebamihum salanjum fudun teri koddeshe
man Allah edebe kalunna rusul levve Abdullah bin Umar radiyallahu anhu mage arihun riwayegen wa hadise gave wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn fitr eid duwas aw muge edduwas nuwata deduwas kurin ashabu be kalun fitr zakat nere etaketi baha mihunna hawal kurawwa kamugave asabe kalum mi'amal fulun aharamenna dehawani fitru zakat nerumuge muhimmukama eid duwas awmge kurin e zakat nerumaki hudda kamekama ekamaki ege haq werinna zakat for koddinu mattaka lui fasihatakin huri kamekame muslim akhunne man Allah aharaminge macca fardu kurawwa fawa alukantan ada kuraru waragina faharan unikon ekankankon kureve mifada alukantahuga hede kuttaka jehe kuni milata filu mattaka kaffarata lavva fave kushu sajdayaki namadu kurairu kureve kuttakun e namadu safuko tahir ko devu mattaka lavva fawa kame rode balaru ati fitru zakat man Allah edebe kadunna rusul levve Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma ge arihun riwayegen wa hadise ga ve فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الله رسول صلى الله عليه وسلم فطر زكاة فرض كربي رود وريا رود هفير دكا فاوا بيكار واهك تكنا hadi huturu bastakun eenage roda tahir koddevumasha miskinu nan hamdardive ehi terive dinu mattake eid namaz ge kurin zakan ada kofinama ei qabulu vevigen va zakatike eid namaz fahu zakan ada kurinama ei sadaqatu ge terein sadaqatike man Allah ge inamu devun onnani eid namaz fahu ga kama vati mizakan eid namaz ge kurin ada kogge menuwi roda ge daruma furi hama nuwane fitr zakat nerum wajib wani shawwal mahan handu belumun kamuga vies ramadan mahuge terega e fardu ada kuravidane shafi'i madhhabuga ramadan mahan handu belumun fitr zakat nervidane hanafi madhhabuga ramadan mahan handu belumge kurin ves ekanta kuravidane eid duwahu eid namaz kurumge kurin nunara vijjanama ei zakaten nu ehen kamun rakat terumge gotun rangal gotaki zakat nerun avas kurun haddawa bodkure viraskalak mi barakatir duwastoge heu darumaya thawabu alamenna minbar kurawande adi ibaraskalange alamenna devvi mudalun heu gotuga heda kurumge tawfiqu alamenna devvande amin أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم الحمد لله الذي فضل عشر رمضان الأخيرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واخشوه حمد هوري كيريت وانت مان الله إكلانج رمضان موجة فهدها ما كرفي مان الله فيها حق وجين ألوك مكرفي إهن إله كنوا كمان ألو هكيوان أدي محمد جفاني إكلانج على كمشا رسول الله كمان ألو هكيوان حدوا بركرف رسكلاك إكليفان جمتشا صلوات سلام بركة لفانديب من صلوات سلام بركاتها ekalefanuge ituru alunna mitru sahabinna qiyamata hamen hewgotuga ebe kadunna taba viha bayako shamil kurawande amin man allahge altukune man allah taqwa wirwe ekalange mimassaruga lavwa fa barakat libigatuma fahudihaga hiwagive ekamattaka teba mihum wadako kuriyara diuma masake kure
man Allah wahi kurawwa faave wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin adi tiba mihunge verres kalange hadratun faafa fussevun libigatmasha udutaka bimfad tanawaskan huri suwaruge tiba mihun awas vegannashe e suwaruge tayyar kurawwa faawani taqwa verinnashe muslim makhunne ramadan masas ahar minna wakiwaniye ramadan masniumun ahar minge gatan izzat teri ehem mehmana ko ade man Allah rusul levi abu ayyub ge faan ge arihun riwavegin ve rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr ramadan mahu rodhifa efahu ea vidigin shawwal mahun hadwahu rodhifi miha muli aharu roda hifi fade mi haroda hifumuga molu turuwegen wani shawwal mahuge devana duwahum feshigen vidigen hifume ilmerin vidalwa gotuga ramadan mahu roda hifma fahu shawwal mahu ituru hadwahu roda hifumun tiris duwahu roda hifuniye komme rode ki diha hewkameke vima eenaya tinsate ka fas dolas hewkan libenete ei moli aharuge duwastaka evvaru adadeke mi barakatere duwastoge daruma libe bayaku kamuga alamin lavande amin muslim akhunne man Allah aharmen nan amur kurwa fa fadan lobit rasula sallallahu alaihi wasallam ge macha salawa kiyawa man Allah wahi kurwa faave inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هدوا بدكر برسكلاك من رمضان ما هو على منه في رودايا إهنين على كنتن على منه كيبان قبول كرفان ديب adi qiyamad duhun ar-rayyanu durkolun suwaruge wanumge nasibu alamenna minwar kurawande alamenna ki baras kalaange angawa fawa gotan alukan kura bayahu kamuga lavwande haddawa bodukure baras kalak islam deena muslimum matveri kurawande alamenna ki islam deena lobi kura adi deeni kankama farwa tirwa bayahu kamuga lavwande emmeha rogataka balimadukamun alaminge raj rakkaatiri kurawwa tiyagi kammati miraj dam hattawande haddawa budkure viraskalak islam deena duniyege kantan islahuge magun hingewman ibaraskalange khiyar kurawwa fa verinna hidayata nasra tawfiq devande alaminge tere marwe gosfawa mihunna diritibiinge fa fussawa rahmal lavande duniyega veseukan akhiratuga veseukan devwa narakaga adabun alamin mutti kurawande عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو دبيفل ديتر هستانو ناني كار كار جهودا كون بيفلكس أنا بيفلك فيافا أدي كوندا كوندا جهيني كار جهودا كن تدا صفت ترتيب كروم دنم الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.